Hey, what's up mga paps? Good morning. Kung natingala ka mo, muli tsura ko, kaka muli tingog ko. For the past 2 days, ang kaso ko. Uka, ano mga timing? After isang pag-SM to namon, kitang kaso ako. Temprano kami. Nag-chiko. Ay, why pa na? Katama ng lain matya ko galuha-luha mata ko kag naghilanat ko kamay malanghilanat pero subong ka recover na ko timing ged subong 24 Christmas Eve karon no, hopefully karon Christmas Eve mayo-mayo naging matya ko para ka take part man ta sa Christmas Eve no, nga ginatawag payo-ayo na gamay pero kung daw na ang kaso ko daw na may tingog ko daw naga Michael Bublé ang tingog ko. It's beginning to look like Christmas. Well, anyway, a few moments later. Okay mga paps, Christmas Eve na subong, so ma-attend ta misa. Wala nag-attend na sila subong sa misa pero online lang, dili lang sa balay. Kasi kung nakasantay kita, kung makaulog ka, kung sa din man kita nagapalaw. Kung natin man halimbawa, ako naman ang pantay kang kardero. Dito kasi. Ganina ko ng hell. Ano na, Noche Buena na, kahon na din sila. Okay, alis nanay, bago lang siya nagsimba, siya yung physical dito sa Amon Kapilya. So, nagkakaon na siya, gutom na siya. Okay, ginhanda nila ni Jill, kag ni nanay, amo ni siya, simple lang, kag may special guest kita. Okay, ay si Benji, welcome to the vlog, Je. O may shout out ka na sa imong uyab, wala? Wala ka uyab? Okay, so ano ya? Muna yung pagkaon na mo na. Very simple foods. Oh, may music na to. Oh, may pilis na bidan. Pas na ng music. Oh. Woo! Party party! Listen! Party party! I wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. Okay, sa Christmas, ang ginugura na mo niya is nagtanaw, Spider-Man! Pirates! Mga pirates ka mo! Bilang iba na Spider-Man. So, pero i-post na yun namon kay mamukas kami na isang gifts. Ano gina-expect mo nga gifts mo nga Christmas? I'm not really sure. Wala ka gift! Ah, meron din naman ang pictureanay nila nga wala katapusan, no? Tama na? Okay. Ikaw, Uli, ano gina-expect mo nga gift? I don't really know. Well, actually, sa totoo lang kids, we are so tired of giving you gifts. Totoo ganyan. So, kwarta. Damo moments sa isa ka tuig nga tagaan ka mo gift. So, don't expect too much. Ano, gadali ka kay? Parang maganda ng Spider-Man. Amo man na importante sa inyo? Yeah. Oh. Wow! Christmas is about Jesus Christ's birth, not Spider-Man. Jesus would like Spider-Man. But is Jesus really born December 25? Oh, when was Jesus born? Ano nga man? I heard he was born in April, so... O gani, I heard March gani. Yeah. Anong Fury nga December 25? According to the Bible. Oh, gabi. Bible! Sinong una mabukas ang iya gift? Si Nanay una! Oh, sige na, buksin na. Ano ba? Joke. Mabidyo ano ginabi ang gift? Picture lang, picture. Patsa na tikpan. Sako ng dala. Sako ng dala. Ay, ikaw yung... Si Puno, ko akon. Gabi ka mahal-mahal ginaguro mo. What is this? Balan ko na.
Humidifier. Okay, good bow. Duha na kabilog I actually. like it. Kaas. Duha na ka color. Wala ang color. Apote, may itong ko. Oh. If you like the black eh. Di okay yung puti. Okay. Sabihin mo, salamat I Shopee. have now a table lamp. Sige na habang, salamat Shopee. This is from Shopee. I will have Binjay, ikaw na. Open na mo gift. Okay. Siya ni ang, actually, ang Peter Parker sa universe na. J. Baw, duwag. Buksin na. Baw, grabe ba? Sige, buksin siya. Gisi, Ay, di lang gali. Kasi, ano na? Abi ko Uy. break. Wow. Kumpal na ni Selo pa na da, Iban. Ano na? Oy! Earphones. Oh, sige. Sa ear na, hindi na sa ilong. Ano, earphones? Okay, ano pa? Medyas. Ang gabi nga, medyas to gloves ba? Wala brep. Ano na? Ano na yan? Ba? Tinda? Box lang na. Baksang nagle. Ano na yan? Wow! Brep! O, taksa to na. Pati ka na. Ikaw na si mo? Ikaw na siya. Medium na. Ikaw Taksa ka kay, i-model. Okay, Merry Christmas dyan. Mayroon pa gali. Ano pa? Buksin na. Not much. Ano na iya? Bukangan ni nanay, boss. Ano na iya? Uy! Pila na? Kwarta. Ube. Okay, Merry Christmas. Good. Okay. Next! Tingnan mo ni Lily ang no reaction. Sige, no reaction. Good poker face. Okay. Wala reaction? Sige. No reaction. Nothing at all. Lagit. Beach, Okay. Sige, okay. palali. Wala, gidya. Wala reaction lang. You laugh, you lose. Spider suit. Speedo. Oh, spider suit ni Lily Robredo. Swimsuit niya. So, Nash guard. Oh. Okay. Wow, rush ka nami. Wow. Wala reaction na. Or dislike. Okay. What's that? Water brush pen set. Very good. Sige, Ako na sige. kinapabakal. Wow. Lee, you can do your art sa mga bayo, sa ano bala, sa mga bag. Ano naman? Ano siya? Pwede mo. Wow, grabe. Overkill. Nag-react. Overkill? Overkill. Okay. Okay, pakita na yung wala reaction. Sura. Ano na? Watercolor sa iyo. Ano na yan kay tita? Kay Tito Jo Marie mo? Thank you. Oh, you take care of your Thank you, money. tita. Tito. Okay. Thank you. Betag ni kontak. No. Iyan lang over. Ang gilisi kumplito, na ginawa may ginapaabot pa siya. May ginapabot pa. Okay, wala pa nag... May araan wala nagabot. Then, Pao, halin sa... Sa barko. Ano? Halin sa barko. Can you do a no reaction? Oh, Oh, sige. Kalmado. No reaction. You give others. No reaction. Kaya paano magamit? Wow, swimsuit. And chinelas. Ang slapper. Mula na, nailis kaya mula na nagabot. Ang mag-outline ka bala sa drawing mo. Pero lain-lain siya lead. Wala mo. Okay, thank you. Be careful with that. Ano na iya? Oh, wow. That's really oxygen. Yeah. Ooh. Bebe. Libero? Balita. Pakita. Balita, di gusto mo ginang ano? Gusto mo gitman na? Why ka na may ano siya? Abay na sa puno. I like his character, but I don't really want this. I don't really want this good. Oh. So it's okay. I like it. At tagay manang. Pakita na yung picture siya. Ano? Nishinoya. Sige sa ako, malami ang ganyan si Licia. She will love it. Di ba na may anman siya? Namin na ta May anman siya. Oo. Kilala yan na. Crush yun na. Si Jacob Batalon, ang number 2. That's not true. Okay. Oh, what's one? Is Oh, ano tulo? Pahiram naman. What did you say? Baro. Thank you. Kay sino na? Kay Tita Eunice. Sa lakay. Thank you, Tita Jo Marie and Tita Sweet. You like
You like the shirt? Oh. Yes, I like it. Yay! Where Okay. yan? Nabok kasi ng oxygen niya. Uuwi mo na namin. Ano pa yan? Inala. Okay na? Yeah. Okay. Back to Spider-Man? Wait lang. Yes. Okay. Sort my... Alright. Tapos na ang gift giving. Back to Spider-Man. Ikaw ha, nagkalat ka na naman. Linisin mo lahat ng mga basura mo dito. At ikaw, alam mo na, gusto ko itong bahay natin maayos, pero tingnan mo, dumi dito, dumi doon. My mom was asking if you could clean up the web so you could just shot. Oh, sorry, Lola. Yes, of course. Sorry, Lola. Yeah, baiting is extreme, no? I've been trying to find this done ever since I got here.